Tebello ke hore Moporesidente Ramaphosa o tla sheba tshebetso ya tsosoloso ya moruo le meralo ya kaho ho leka ho potlakisa kgolo ya moruo. Moruo wa naha o lebelletswe ho hola ka diperesente tse ka tlase ho tse 2 selemong sena, empa tshepo ke e fokolang ka maemo a kgolo, e leng se bolelang hore ditebello ka ho thea menyetla ya mesebetsi ha e kgahlisi. State of the Nation address is that it is supposed to give an indication of what the state of South Africa is, and there's particular focus on the economy in terms of having a look at what has been implemented from economic reforms and whether any of the economic reforms will drive stronger and faster economic growth. Hona le dingongoreho ka sekgahla se hodimo sa bofumanehi, ditjeo tlhokong tsa bophelo di nyolohile, mme kgoeletswe ho ba le moralo wa lekeno la malapa a hlokang e ntse e tota. President Cyril Ramaphosa should announce at SONA that the 350 Rand grant is extended and increased to at least the food poverty line, which is currently at 624 Rand. Tlhokeho ya mesebetsi ya batjha eo e leng diperesente tse 60 e ka nna ya ba e nngwe ya dintlha tse bewang leihlo. Se seng sa ditsebi ho tsa moruo se re batjha ba lokela ho fuwa malebela hore ba kgone ho iphumanela mosebetsi. Within our educational space, we still are not meeting or bridging the gap from where the learner or young person is and where the jobs currently sit. Moporesidente o lebelletswe ho phatlalatsa nako ya ho rekiswa ha maqhubu ke ICASA e boletseng ha e tla qala ka mosebetsi mathwasong a kgwedi e tlang. Well, the longer-awaited spectrum auction will eventually go ahead next month, and once allocated, the spectrum will be used for 4G and 5G networks rollout. Moporesidente o tla boela a tsebisa setjhaba hore mmuso o sebetsa jwang kgahlanong le COVID-19.